veliki proizvođači traže na ovim područjima da neko za njih radi, ne znam, ili komponenti ili čak razvija cijele proizvode. Pogotovo, ne znam, Talijani, Danci razvijaju u Bosni jako puno svojih proizvoda i prodaju ih pod svojim brendom. Taj dio, kada se bavite proizvodnjom, je poprilično je kompliciran. Ja razumijem privrednike koji ne žele ući u razvoj svog brenda, jer to je, igraju nekako na sigurno. Ali opet, s druge strane, možda malo zaboravljaju da sad je došlo vrijeme neke te istočne Europe za proizvodnju komponenti ili razvoj cijelih proizvoda, ali će vrlo brzo se ta proizvodnja prebaciti negdje drugdje. Tu se uvijek pregovara o odnosu kvalitete i cijene. Znači, pregovara se o $1, znači, ili o $0,5, 15 centi. Znači, ne znam, da li će u Indoneziji za 1,5 dana ili 3 godine biti 25% ili 25 centi ili 2,5 centa jeftinije napraviti tu istu stvar koju se radi u Bosni ili, ne znam, u Hrvatskoj ili Sloveniji,